Nasepte bungyat saptuamte soina le dalzakna solin leng asi hoi asa hi huai ni in Jerusalem a saptuam omte tunga nakpi takin soina atung a sol takte kya lo ngal Judea le Samaria bialteng a adal zak vekta uhi huan pathian lim sakwa te hiam in Stephen avuyua nakpi takin asunu hi solin bel saptuam polte asoi a inteng a lut in numei pasal akai khia a suangkula ahum hi Samaria a Philip huan adal zak te khoteng a apaita wa thu again zel uhi Samaria a Philip a ho suka akyangwa Chris thu atang kopi hi huan athil lamdang hi te ziak a wa amu un mipi ten lungsim mun khat in Philip thugen te alim sakta uhi doinin paimi tampi amate u sung a kipan in ongai tak a kiko a pot le mizo le hebai tampi hi dam a omzia kun huchi in huai khopi a nakpi taka kipa na a om hi Simon mithial doi huan mi khat amin Simon a om a aman mithupi kahi chi in tu malam in huai khwa a mithial doi in Samaria khomi te lamdang sahtak in abol ni lo hi mi ting aneu pen a pan alian pen tan in hiai mi pathian thil lamdang pathian thil hi theina thupi achi u a hi chi in athu alim sakchia tu hi amit hial doi in sot pi lamdang sataka abol nak ziakin athu alim sakuhi himale Philippine pathian lalgam tanchin hoi le Jesu Christ min again pen agin tak un numeile pasalten baptisma atangta uhi huan Simon nangon in leng agingta a baptisma atan zo in Philip kyanga a omgi ge a chiamte na le thil lamdang thupi te amu a lamdang asathei ma hi Samaria gama Peter le Johan zinna huan ashol tak Jerusalem a omten Samaria mi te pathian thu aging tata u chi aza kun akyangwa Peter le Johan asol hi huai mi te avatun sukule khasyang tho atan theina ding un athum sakuhi huai ma in alakwa kwama tunga atung ngi nai ke a topa Jesu min baptisma atang phet uhi huan sol tak ten atungwa akhut u akoi wa khasyang tho atang tau hi huan sol tak te khut ngakna ziaka khasyang tho piak a hi chi Simon in amu in dangka piak somin huchibang thuni na hon pesam un kwa pe tunga leng khut ka koi na in khasyang tho atan sam na ding un achi hi himale Peterin akyanga nadangka nang to mangkhom hen pathian thil piak dangka suma le na tup ziakin hiai thuwa nangzo napang ke tan leng nani ke hi pathian ngai in nalungtang adik ke huai zakin hiai na gir lo na top san in la to pa kyanga thum in huchi in nalungtang a nangai to na ahon ngai dam khamo ding hiam thil khak na sin khan a nagir lo na gak lop na a na omchi ka thei hi ache hi huan simonin na thil ge nu bang ma kat tunga hong tun lo na ding in no mau in to pa kyanga hon thum sakun china dong hi hu chin amau to pa thu a thei sakwa again zo nung un Jerusalem a ki non in Samaria mi te ten na khwa tampia tan chin hoi again zel u hi Philip le Ethiopia michilge huan topa angel khat in Philip a hopia tho in la simlam a Jerusalem a kipan Gaza khosun suklampi huai gamda ya ho in achi hi huchin athawa apaita hi huan ngain Ethiopia gam a mi khat Ethiopia kumpinu Kandas go teng kempa michilge thuni tak Jerusalem a pathian beding in a ho to hi apai ki lam kang talai a tu in zol nei isai lai bu asim hi huchin kha in Philip kyanga huai kang talai vana in la vakithwa pi in achi hi michilge kyanga Philip avataya zol nei isai lai bu asim aza a nalai bu sim na thei siam hi achi hi aman kwama hon hilchet lo in bang chin ka thei siam dia chi in akyanga akal to a atut pi ding in Philip achelta hi lai siang tho asim lai tu hiai a hi go ding belam bang in
ama apiwa belam no amul met pa ma a adai di de bang in aman leng akam akake avwal lai in athu atung a thugen aphal ke wa aswante tanchin kwan ahon gen ding wa khovel akipan in ahinna akholak sakngal wa achi in michilge in philip ahopi a akyanga azol ne in hiai thu kwa thu ahia again ama thu hia mi midang thu ka hondong hi achi wan philippine adong a lai siang tho thu abul apan akyang a jesu thu ahil tai hi huan lampi a apai kom un koimun hiam tui omna khat atung wa huan mijel ge in endi ya tu ya om baptisma katan ding bangin honda la ya achi philippine nanung tang teng teng a nagin tak le nahi thei achi hi aman jesu christ pathian tapa a hi chi ka ging ta chi in adong hi uchin kang talai a khol sakwa ani un philip le michel ge tu ya a ho khom sukwa huchi in aman baptista hi huan tui apan apai to un to pa kha in philip alamang ta a huan michel ge in ama amunon taki nuam satak in apai zel hi himale azota sa philip mu in a omnon hi huan apai suak kom in kaisaria atun ma sia khotenga tanchin hoi again zel hi